Ndeto igie gutigithio wira kwa macibu aya irahithuririo muthenya wa ira hindi ya mucemanio gatagati ka macibu na murugamiri wa gicigo kia Rift Valley George Natembeya uria urarongoririo guthugunda njira cia mwanya iria magigacirithia nacio ugitiri wa kaunti ya Samburu. Natembeya akioya mweke uyu kumarutira mukana wa gutigithio wira kwa macibu makiria agikorwo ni mekunyitwo makinyitanira na ekinae undu umwe na kurokaga mawira-ini maria riu. Hatuwezi kubali kwamba ng'ombe anaweza kuiba ng'ombe 100 hata ng'ombe 2 iende katika kata fulani ama kata ndogo, hiyo kwamba sasa ni chief ajui na general serikali ajui. Hiyo mchezo tumesema hatuitaki, kwa sababu tunahisia kwamba kuna uwezekano maofisa wetu wenyewe wanashiriki katika hii mambo ya wizi kukithiri mizizi katika hii sehemu. Oho akiuria macibu aya kuhithura aria mari na matharaita icigo-ini ciao ithenya-ini ria kunina micinga muingi-ini na uguo kugacirithia thayu wa gicigo kiu. Serikali kuja kuchukua bunduki kwako na nguvu, kwanza wewe mwenyewe utakuwa umekuwa categorized kwamba you are armed and dangerous. Kwa hivyo tutakuja kutumia ile nguvu yote ambayo sheria inakubali police officers kutumia. Na mipango imekamilika. Sisi kama security officers tuko tayari, our operation plan iko tayari, ambaye itahusika na Nyuki, Laikipia, Samburu, Elgeyo Marakwet, Baringo, West Pokot na Turkana. Mukano uyu ugiuka riri ciko cia wiki na ecakiririe kaunti-ini ya Samburu na kuhutia nginyagia muingi wa kaunti ya Laikipia. Oho Natembeya akiuria macibu aya gutigira ciana ciothe iria ciehokeirwo urithia ni aciari ao ni ciaingirio mathukuru-ini kwambiriria mwaka turorete. Andu-ini ha Kameme TV, Njeta Kamau wa Mwangi.